Umeze bite se? Fresh. Urakomeye? Nebana ndabona umeze neza. Yeah. Uri equipe. Tiger. Urabibona nawe? Nebana. Home team. Yeah. Just ndizera ko mumeze fresh cyane mwe mwese abakunzi ba Today 250 sasa mwabibonye ahantu turi ni kuri BK Arena ahantu hagiye gutangirira imikino ya nyuma ya BAL cyangwa Basketball Africa League. My friend, uyu ni umunsi udasanzwe, ibi ni ibihe biba bidasanzwe ku bakunzi b'imikino by'umwihariko ku bakunzi ba siporo ndetse n'abakunda gusohoka bakaryoshya kongera ngo muri kubibona ko hano hari vibes za hatari. Ubu ngubu tuvugana mo imbere hatangiye umukino wa mbere ariko mu by'ukuri iwushishikaje abantu benshi ni umukino wa kabiri uri buze kuba uhuza ikipe ya RSSB Tiger ari abanyarwanda bose bushyigikiye. Ayo mpamvu mvuze abanyarwanda bose ni kubera ko niyo ekipe irimo ihagarariye u Rwanda muri iyi mikino. So mu kanya gatoya iraza kuba itangiye umukino wayo w'uyu munsi. Ni imikino my friend yitabirwa ku rwego mpuzamahanga kuko hano ngira ngo muri kubibona ku mashusho ko haba hari abantu bagiye batandukanye baturutse impande zose mu bihugu bigiye bitandukanye byaba hano ku mugabane wa Afurika ndetse no hirya yaho. So Today 250 rero, Today 250 nk'uko bisanzwe murabizi ko gahunda ari ukubatembereza ahantu hose. Iyi gahunda uburyo tugiye kujya dukora narababwiye ko ubu dutangiye gahunda nshyashya. Noneho twatangiye gahunda nshyashya, ukuntu tugiye kujya dukora ni uku nguku. Ubu iyi content ngiye kubaha uyu munsi kuri uyu wa gatanu uyandika ahantu buri wa gatanu izajya ihora igaruka. Ni ukuvuga ngo ntabwo buri wa gatanu tuzajya tuza hano muri BK Arena, ariko dushobora kujya nko mu kindi gitaramo runaka cyabereye wenda Camp Kigali, gishobora kuba cyabereye i Rebero, gishobora kuba cyabereye hehe, ariko buri wa gatanu azajya bari umunsi tujya tubaha content ijyanye na vibe za weekend, ijyanye no kurya show, ibintu byose bijyanye no kurya show, ahantu hahiye, ahantu habaye amakonseri, ahantu habaye imikino runaka, nyine ibintu byose bijyanye na vibe nibyo tugiye kujya tubaha buri wa gatanu. So duhereye hano rero muri BK Arena mu mikino ya BAL turaza kukwereka ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ntabwo turi bukwereke imikino gusa, ntabwo turi bukwereke basket gusa, ahubwo turanabatembereza, ngiye kubatembereza iyi nzu yose mbereka ukuntu mo imbere hameze, vibes zirimo, ibyana byahaje men, hari ibyana hari n'abandi bantu benshi bagiye batandukanye, ebana abacama nabo bikozeho bikokinze. Mbese ni ukuvuga ngo wowe ntujye kure ya Today 250, gumana natwe ubundi turashe tuguhe vibe, tukwereke show iri kubera muri BK Arena ukuntu bimeze, ubundi ebana uzadushimire nyuma. Hanyuma kubera ko nitwinjiramo hariya mo imbere haba harimo imiziki, kandi murabizi imiziki iba ifite ama copyright kuri izi social media platforms, namwe murabizi. Rero nitwinjiramo imbere aho turajya twumva hari imiziki turajya dupozinga dukuremo sound ubundi tubereka amashusho gusa. Ubwo rero nuba uri kureba video ukageraho wumva sound iracitse gatoya, ntugire ikibazo, ntugire ngo birahagaze, wowe ukomeze gusa, ubwo amajwi arongera agarukemo mu gihe iyo miziki iraba ifite ama copyright iraba imaze kuvamo. Ni ibirori bimeze fresh, abahanzi baraza guperforminga, abahanzi bagiye batandukanye. Ngira ngo murabizi ko BNM Baraza wahoze muri Sauti Sol ubu ngubu sigaye yitwa BNM. Sa kumuvuga uriya muja mutavuze Sauti Sol hari ukuntu bigorana mu kuntu. Ubu araza kuba hari ba Joshua Baraka nawe umwe mu bajene bagezweho bya hatari, nawe araba hari. Ni ukuvuga ngo ebana ni vibe kabisa za weekend. Sasa wowe nimba ushaka ahantu ho gusohokera hari class hasirimutse, ukaba utaje hano sinzi ahantu wagiye my friend, ugasanga umuntu akorera ibiceri byinshi, afite ibiceri byinshi, ariko ari kujya kubirira ahantu hatamuhesha agaciro cyangwa hatangana n'amafaranga ye. Why? Kubera iki? Wanyuze ahantu nk'aha hari abantu basirimutse, abaye unareba n'abana basa neza, n'amaso nyine akarya, ubundi ibintu bikagenda neza cyane. So gumana natwe kuri Today 250. Nimba ari ubwa mbere utubonye, kora subscribe aho hasi ukande no kukazogera, ubundi video zose dushyizeho zijye zitazikugeraho gatanu kuri gatanu. Hanyuma uyu munsi, uyu mugoroba, iri joro, ubu turatangiye, ni mpaka dutashye ndaza kuba ndi kugenda mbereka uko ibintu biraba byifashe hano kuri BK Arena. Ntujye kure, nitwa Iva Eritier, ebana ndahakubereye na Today 250. By'umwihariko ntabwo nagenda ntashimiye
abantu bari kugenda badusapotinga, abantu bari kudusapotinga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Abantu mwese muri abantu b'agaciro, coup de chapeau, salute kabisa, mukomereza aho ngaho, ubundi ibyiza biri imbere. So twagiye rero, ubu tugiye guhita twinjiramo hariya, ngira ngo muri kubona vibe ziri hano hanze, abatoto bari kwifotoza, bana batama nabo bari gutezamo. Ubu ngubu akazi karimo kararangira, buri wese ari kugenda aza, ariko twumvikane nkwibutse ko itike bayiguze mbere, ntabwo itike ziri kugurishirizwa hano ku muryango. Ubwo niba waraguze tike banguka, kubera ko show igiye gutangira, ibintu byashyushye hano. Ubundi reka twinjire dukomezemo imbere, mbereke ukuntu hameze, no kubatembereza iyi nyubako yose, nanabarisha show mu mikino ya bar. Iyi mikino tuzabana namwe kugeza irangiye. Wowe ntujye kure, gusagumana natwe kuri Today 250. Yes, ngira ngo muri kubibona rero ukuntu hano bimeze. Abantu nibwo bari kwinjira, abantu benshi baracyari hanze nyine, urabona barimo kwifatira udufoto tugiye dutandukanye, kugira ngo babike memories. Aba ari ibihe bidasanzwe, aba ari ibihe byo kwenjoyinga, aba ari ibihe ukanasohoka man, it's a weekend. Urabona ko BK Arena mu by'ukuri abantu bari kuza, bigaragara ko hano hantu hari buze gushya ebana ku rwego rwa nyuma kabisa. Ngira ngo uri kubibona ukuntu bimeze hariya, abantu abashinzwe umutekano baba bari kubikurikirana neza cyane, winjira bakagusaka, ubundi ebana ugakomezamo imbere ukirebera Basketball Africa League, imwe mu mikino ya basket rwose iyoboye iyindi hano ku mugabane wacu wa Afurika. Twibukiranye ko imikino ibanza yo mu matsinda yabereye i Pretoria muri Afurika y'Epfo. Iyi mikino rwose ngira ngo muribuka neza ko RSSB Tiger muribuka ukuntu yakubise amakipe hariya, ibintu biracika. So ubu ngubu rero hari icyizere ko no muri iyi mikino ya nyuma ya finale naho RSSB iri buze kubyitwaramo neza cyane, byanakundi ikazanatwara igikombe. Why not? Yes, ngira ngo muri kubona vibe rero ziri hano hanze, izi nizo vibe ziri hanze. Hanyuma tugiye gukomerezanamo imbere naho murebe uko biba byifashe. Wowe ntujye kure, gusa gumana natwe kuri Today 250, turaje tukwereke byose ukuntu bimeze. Urabona ko haba hari stand ziba zigurishirizwaho ibikoresho bigiye bitandukanye nyine bijyanye na basket. Harimo amabaro, imipira yo kwambara, of course nyine igiye ifite amabrandi ya bar Basketball Africa League. Ngira ngo kubona ko hari abantu babishaka, abantu babishoboye bari kuza bakagura jezi, ubundi ukinjiramo wambaye jezi brandinze BAL, urabona ko hameze neza. Batoto bari kurya amafoto, ngira ngo murabibona ko hatangiye gushya, ngo haje gushya, haraza gushya, hatangiye gushya. Ngira ngo nuko byifashe hanze ya BK Arena muri kano kanya. Urabona ko abantu rwose bari kwinjira ku bwinshi, babukereye, ibintu bimeze fresh cyane. Abakunzi ba RSSB Tiger, kugira ngo urabona ko hose nabo barahari tayari cyane. Sasa ku kijyanye no kwica akanyota, nabyo nta kibazo rwose, kubera ko ibyo kunywa biri hano ku bwinshi cyane, ku buryo kabisa nta kibazo cy'icyaka abantu bari buze kugira. Ubona ko ibintu byose bimeze neza cyane. Iri ni irushanwa mpuzamahanga my friend, kabisa, bitandukanye n'aya mikino yindi musanzwe mumenyereye. Kugira ngo uri kubibona, izi ni vibe zo hanze. Mu kanya turaje twinjire, hello brother, are you good? Mwabonye ko uyu ni umufana udasanzwe, bya hatari. South Africa. Meze bite musa? Meze bite se? Fresh. Urakomeye? Ndabona umeze neza. Yeah.
iyihe kipe? Tiger urabibona nawe home team ubundi ni wowe mufana w'irushanwa. twe tuba twaje South Africa duhagarariye abafana baho, so nawe urabyumva tugomba kwitegura. Na South Africa wagiyeyo? Yes, ntago wambonye. Ape South Africa aje gushyigikira RSSB Tiger hano i Kigali. Wameze neza kabisa, wambaye neza cyane. Sawa rero. Tiger cyane